Hoki rawa mai ki a tātou o te ao tūroa nei, no te rā nei I whakarewa hia ai he pū manawa tautoro hou, ko hika torotoro te ingoa. Kei tēnei pū manawa nei, ngā kianga Māori 50 mano. Kei a Raiha Johns, ngā whakamārama. He pū manawa tautoro e māmā ai te torotoro ki te reo Māori. O te painga o tēnei te hika torotoro nei, ka tae ai te toro atu ki ngā kura. Kua rima tau te rōpū o Hika Group, he huinga kai pakihi kaiako hoki, e waihanga ana I a hika torotoro, mā ngā tamariki me te hunga e ako ana I te reo Māori. Hari ko ara wātu! Kua tai mākue ki tētahi tino taumata, o te whanaketanga o tēnei momo hangarau. Ko ngā kōrero o roto I take a mai I te marautanga o Aotearoa. I pakaru ngā tuara o Hika Group, e hua ai tēnei pūmanawa tautoro. Ko te mea miharo o tēnei hāngarau, ara nā te rōpū ake o Hika Group, te pūtea tautoko e hara nā te kāwanatanga. Ako ngā tōranga pū I roto te wharimere, nā te whānau, me te rangatahi me tātou nai Māori katoa, me rātou o tauiwi. Ko te tino pātai, e rata ana te hunga mā rātau a Hika torotoro ki aia. Can learn Māori and you can tell your friends different Māori words. He o ia no, he whainga tō Hika Group, kia whānui ake tēnei reo. Me aro atu ki o tātou iwi, ki o tātou hapu, o Aotearoa kei riro mā rātau. E tohu mai me pēhea kia waihanga I tētahi hika torotoro o roto I tēnā o ngā reo Māori o Aotearoa. I tēnei wā, kei te waihangahia he pūmanawa tautoro, mo e tehi atu reo o te ao. Raiha Johns, te karere.